icyo yakoze yahereye ku Burundi agiye ashaka perezida w'u Burundi nta umenya uburyo yakoresheje ariko dukiye ku buryo bubiri uburyo bwa mbere yakoresheje uburyo bwa mwaye uburyo bwa quelque chose niko dutekereza kuko nta kindi nta kuntu wakwibaza ukuntu umuntu yari chairman wa East African Community ya deploying ingabo zagiye hagati y'abarwana kandi zabikoze neza arangije tugiye tumva iza yazikuye muri East African Community ahubwo yazishyize ku ruhande rwa Kongo kugira ngo irwane uko byagenze buri muntu wese yabyibaza niba atari quelque chose ariko cyane icyarimo kiremereye cyane ni intambara y'ubwoko ni intambara ya ideology ni intambara ya ethnicity we yagiyemo aje kurwana intambara y'ubwoko nicyo cyumvikana kuko n'ingabo ze yazanye n'imbonera kure n'ibindi byose so ubwo Burundi bwikuye muri East African Community mu ngabo za East African Community bwishyize ku ngabo za DRC kurwana urumva uwari chairperson wa East African Community wari warafashe icyemezo kimwe n'abandi ko hagiye kuba ceasefire hagiye kuba inzira y'amahoro ni nawe noneho ufashe ingabo za azikura muzatangaga amahoro azishyize muzirwana ntabwo byumvikana aho ngaho niho ikibazo cyabereye Rudobi abarundi baje kurwana intambara ya ideology ya genocide kandi baje muri coalition ya FRDC irimo FDLR ubwo urumva abarundi baje gufatanya na FDLR ubwo intambara cya kibazo cy'u Rwanda twigizagayo ko avuga ngo turakora defensive measures ubwo menace cyangwa threat yari kuri iyi level izamutseho indi level menace irazamuka ubwo abarundi baraje Tshisekedi ageze aho asaba ingabo za East African Community kumurwanirira kandi ingabo za East African Community zo zari zaraje gucunga amahoro ntabwo zari zaraje kurwana kandi amahoro zari zayacunze mu mezi 7 zamaze nta mirwano yabaye zari hagati ndetse yagaragaye no kuri video rimwe mu Bujumbura mu nama y'abakuru b'ibihugu amenasa umuyobozi mukuru wari uyoboye izo ngabo za East African Community w'umunyakenya amumenasa amutuka ngo kuki atarwana Tshisekedi ageze aho ngaho ingabo za East African Community azirukana ku butaka bwe ubwo ariko icyo nacyo mu gisesengure neza Tshisekedi na Congo DRC ni members ba East African Community icyemezo cyafashwe cyo kudeploying ingabo za East African Community cyafashwe n'abakuru b'ibihugu ba East African Community nawe ni member wa East African Community icyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu agihinduye wenyine ingabo zirukanye ku giti cye wenyine ntababajije ntababwiye arabirukanye aho ngaho naho iyo abantu basesengura na international community yiza kuvuga isakuza ibyo ngibyo byose irabyirengagiza ntabyivuga Tshisekedi yirukanye ingabo za East African Community zose ziratashye zirahambiriye ziragiye abagande baragenda South Sudan iragenda Kenya iragenda abarundi bo baca ruhinga nyuma bisangira ingabo za Kongo bahinduye umwambaro wa mwambaro wo gutanga amahoro barawuhinduye bagiye mu mwambaro wo kurwana impamvu yo kurwana ubwo mwayumvise ni genocide ideology ni quelque chose ni byose nta kindi so ubwo rero Tshisekedi arwanisha abo ngabo arwanye M23 handi bari barayirukanye barayishubije inyuma irahamukura ahubwo iramusunika
imwigiza imbere n'abarundi barananirwa. Imwigije imbere Tshisekedi ajya gushaka andi maboko, ajya mu bazungu, ajya gushaka mercenaries, abacanshuro bava muri Romania, ngira ngo muri Georgia, mu Bufaransa, sinzi n'ahandi, ariko abenshi bari aba Romania. Ashaka abacanshuro nk'uko nabibabwiye. Phenomenon y'ubucanshuro muri Kongo ihera muri za 60. Ni phenomenon ihoraho. Iyo bagize ikibazo bitabaza ibindi bihugu cyangwa se bakitabaza abacanshuro. Wari wabona abantu badahindura ibyo wakoze muri 60 ukabikora muri 25. Muri 60 bahamagaje abamoroko, bahamagara abacanshuro. Abamoroko nibo bagiye kurwana muri Katanga, abacanshuro ba Shekarabu nibo barwanye muri za Kisangani no muri burasirazuba bwa Kongo. No muri 25 uracyahamagaza ibihugu kukurwanira, uracyahamagaza n'abacanshuro. Abacanshuro bananiwe muri za 60 bashobora muri 25. Ubwo azana abacanshuro biyongera ku Barundi, bararwana. M23 irabasunika. Ubwo FDLR yose barayizanye, baratraininga. FDLR iratraininga. Mumenye ko FDLR traininga, hari abibaza ngo FDLR ngo imbaraga za FDLR ziri hehe? Imbaraga za FDLR ziri muri ideology. Ziri muri ideology yayo. Uko baba bangana uko ariko kose, mu gihe ideology yabo iri ya genocide ideology, ntabwo wavuga ngo nta mbaraga bafite. No, genocide ideology nubwo yabifitwe n'umuntu umwe cyangwa babiri, baba bari dangerous, baba bifite ubukana bukomeye cyane. N'abayitangiye muri za 50 bukara agatsiko k'intiti zitageze muri 6-7, ariko 94 miliyoni zishe zindi. So ntabwo rero wavuga ngo FDLR. Ubwo Tshisekedi azanye FDLR, azanye Abarundi, azanye mercenaries. Ageze aho asanga intambara atari bushobore kuyijyana aho ashobora kuyijyana, kubera ko za defensive measures ntabwo zirimo kumwemerera. Noneho ajya kwitabaza andi mahanga, ajya South Africa, ajya Malawi, ajya Tanzania, azana izindi ngabo ziswe SAMIDRC. Ahangaha muhumve neza, mwongere mubone uruhare rwa international community. Impamvu international community idashobora kuba umwere muri iki kibazo cya Eastern DRC, ifite icyasha ariko ifite na record iri criminal. Kuko ubwo buri mwaka UN group of experts, izi mpuguke za UN zihora ziza kureba ngo ibikorwa by'u Rwanda, ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, baratanga amaraporo agaragaza neza ko FARDC, umutwe w'ingabo za Kongo, za leta ya Kongo, ukorana na FDLR. Bagatanga n'amazina y'abantu y'aba commanders bakorana nabo, bakabavuga, ntabwo babihakana. Barangije umuryango w'abibumbye ufatiye SAMIDRC, iyi Tshisekedi yazanye, irimo SADC, ingabo za SADC, harimo Tanzania, harimo Malawi, harimo na South Africa. Baza bahabwa endorsement na UN Security Council. UN Security Council iha uburenganzira MONUSCO bwo gufasha SAMIDRC technically and logistically. Ikosa bakoze muri 2013 kuri Force Intervention Brigade, bongeye barisubiyemo muri 2024.
barisubiramo exactly the same mistake. Uko bazanye Force Intervention Brigade ikarasa M23 ikayisuka mu Rwanda no muri Uganda, barongeye bazanye noneho bazanye SAMIDRC igizwe na zangabo n'ubundi zahoze muri Force Intervention Brigade. Mwibuke kuri mu 2013 ingabo zari zigize Force Intervention Brigade yari South Africa, yari Malawi na Tanzania. Muri 2024 SAMIDRC igizwe na South Africa, Malawi na Tanzania. Ariko icyo umuntu yakwibaza, ese ibyo bihugu ko ari bitatu, yaba South Africa, yaba Malawi, yaba Tanzania, bajya kuza gufasha Tshisekedi, bari bazi ko Tshisekedi afatanyije na FDLR? Icyo umuntu yakibaza ni yes, bari babizi. Ntabwo kuko ni ibintu byavuzwe, u Rwanda rwarareze, mu nama rwarareze, mu nyandiko rwarareze, muri UN rwarareze, ahantu hose. Ni ukuvuga ko yaba Tanzania, yaba Malawi, yaba South Africa yaje gufasha ingabo za Kongo, bazi ko ingabo za Kongo zifatanyije na FDLR. Ni ukuvuga ko nabo baje gufasha FDLR. Murumva aho ikibazo kibera komplike, naho ngaho ikibazo kigenda kikigobeka kigasobekeranya. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ibyo bihugu byohereje ingabo zabo zitazi ko FDLR ifatanyije n'ingabo za Kongo. No, ni ibintu byari byizwe na buri muntu wese. Kimwe nuko abarundi bazi ngo FDLR ifatanyije n'ingabo za Kongo, nabo bakaza bajemo. So mu gihe rero SAMIDRC ije, MONUSCO cyangwa UN igaha MONUSCO mandate yo kuyifasha technically and logistically, kandi baje gufasha ingabo za Kongo, kandi ingabo za Kongo zifatanyije na FDLR, ya level ya threat, ya level ya menace, ya level y'umutekano muke y'u Rwanda yari wenda kuri iki gice ubu ngubu irazamuka igera hejuru, kubera ko no muri iyo minsi yaba Perezida Tshisekedi inshuro zigeze muri 3 yavuze ko intego ye ari ugukuraho leta y'u Rwanda. Perezida w'u Burundi muri iyo minsi ajya Kinshasa avugana n'urubyiruko nk'ushinzwe ukuri urubyiruko mu rwego rwa EU, abwira urubyiruko ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gihe Tshisekedi avuze ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, Ndayishimiye akavuga ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bombi bakabikora mu buryo bwa gisirikare, bakazana ingabo. SAMIDRC ikaza muri ayo magambo, ikaza ishyigikiye uwo mugambi. Ni ukuvuga ko menace ku Rwanda yahise izamuka. Uko yazamutse ni nako u Rwanda ruzamura defensive measures. Icyo gihe u Rwanda ruba rufite uburenganzira bwo kuzamura defensive measures, kwirinda bihagije. U Rwanda ntabwo rwigeze n'umunsi n'umwe rutera Kongo. U Rwanda ntabwo rwigeze n'umunsi n'umwe rutera igihugu cya Kongo. Ntabwo rwigeze rufata umugambi wo kurasa Kongo. Rwafashe umugambi wo kwirinda, defensive measures, kwidefanda. Kuvuga ngo aba bantu bafashe umugambi wo gutera u Rwanda, bakanawuvuga, bakawugaragaza, bakawushyira no mu bikorwa, reka dufate ingamba zo kwirinda. Ubwo intambara barakomeje, M23 Tshisekedi uko ayirasa ngo arashaka kuyitsinda, ahubwo ikamutsinda. Mu ntambara bigenda biti, mu ntambara ku rugamba urapanga gutera umwanzi, uwo witwa umwanzi wawe. Iyo umuteye ntumutsinde, ahubwo akagutsinda, utakaza naho waruri. Nuko urugamba rugenda. Iyo nteye nk'aha ngaha ndi uturutse aho ngaho, nkabona ko aho wari wapanze kunterera niho haguha avantage. Icyo gihe iyo nteye nkagutsinda, ndahagukura kugira ngo utazongera kuhakoresha kuntera. Ubwo ngubwo ukagenda nawe utakaza. Nuko Tshisekedi yagiye atakaza, M23 igenda ifata ahantu hanini. Ubwo reaction ya international community ni yihe? Reaction ya international community
kubera M23 gutsinda ntibabona M23 ikibazo bagihinduye cy'u Rwanda. Mukurikirane neza ukuntu ikibazo cyaje guhinduka cy'u Rwanda. Iki kibazo cya M23 ntikigeze kibi cy'u Rwanda, ariko ku ngufu bagihinduye cy'u Rwanda bakigira cyo n'uyu munsi iyo bafata ibihano, haba mu banyamerika haba mu European Union, iyo bafata ibihano bafata ibihano nkaho ari ikibazo cy'u Rwanda. Bakigize ikibazo cy'u Rwanda ku ngufu, kandi u Rwanda ari rwo rwaterwaga, ari rwo ruhagaze ku mipaka yarwo kugira ngo rudaterwa. M23 kugira imbaraga byabaye icyaha ku Rwanda. Ku bwabo ntabwo M23 ikwiye kugira imbaraga. Wavuga ikibazo cya FDLR bakagitrivializinga, bakashaka kucyoroshya. Baje ngabo baje, reka turebe ninde ugera ku murongo bwa mbere. Attention, yahageze Brady Girmo rogera bisubira nkuko ku munsi waje yabikoze. Israel Premier Attack haburi kilometero kimwe gusa bahise bakora attack. Brady Girmo agera ku murongo wenyine. Brady Girmo akomeje gukora amateka. Akana gace ka kabiri yegukanye nyuma y'agace yegukanye ka Kigali Musanze, umunya Australia imyaka 23. Brady Girmo wari wayitwaye ku munsi waje, akaba ari winjiye ngarero mu mujyi wa Rubavu ayoboye abandi. Brady Girmo akaba yegukanye rero umwenda w'umuhondo kuri aka gace ka gatatu. Brady Girmo umukinnyi ukomeye cyane Rigoga, umukinnyi ukiri muto ku myaka ya 23, arashaka kwinjira rero muri equipe nkuru kubera ko iyi ngiyi ni Continental. Birumvikana ko intego ziba zitandukanye, intego afite nizo kuza gukomeza gutwara iyi etape. Ni ya kabiri atwaye, birashoboka ko niyo ejo yayitwara kubera ko ari uburyo yinjira ku murongo ubona ko agifite imbaraga, ndetse ku munsi waje ni 95 ntago ari byinshi. Ikindi nuko amayero 1100 ayashyize ku mufuka, ubwo nayo yashyizeho ku mufuka ku munsi w'ejo abaye amayero 2200.